Autor ste projekata za nekoliko modernih stambenih zgrada u starom jezgru Beograda. Kako projektujete te nove kuće? Kako se miri novo i staro, a da ne iritira okolinu? Znate kako, Beograd ima baš tu lepotu koja u stvari ne predstavlja mirenje starog i novog, jer svaka generacija koja dolaze donose nešto novo. Mi danas kažemo kao ove stare kuće od pre 70-80 godina, mislim, početka, sredine 20. veka. Ali te kuće u vreme kad su zidane su bile novotarija strašna, odnosno ono što je Beograd bio u tom trenutku. I da je tada neko rekao, pa nemojte te kuće da pravite, nego pravite one stare, mi bi danas imali istu onu kasabu što je bila u vreme kad je Beograd počeo se graditi. Srećna okolnost da nove generacije donose neke nove stvari i da te nove stvari se zajedno sa tim stvarima daju jedan život koji čini grad lepim. Beograd nije lep grad. Mislim, moram priznati, zahvaljujući svemu toga što ga je zadesilo, i rušenja, i haos, i sve ostalo. Ove 90. godine koje su ostale katastrofalne posledice, koje ne možemo se čupati dugi niz godina. Ali verujem da ono što čini lepotu Beograda je taj, u stvari, odnos međusobne korelacije između starog i novog, koje jedno drugom i malo gurkaju i malo se grle. Mislim, teško je to ovako objasniti, ali tako ja doživljavam taj odnos starog i novog.